May gumpisala king 40 metong nga eskwela king elimination round, ang gana king miras na lamong nga 20 king semifinal round, at lambigan dua king final round. Makanyan dalang sinukat king karelang kebalwan, king kasalaysayan at kulturong Kapampangan deng 123 students amik kiabe king patenakan Quizbee on Kapampangan Culture and Heritage. Mega na piyay king Robinson Star Mills Pampanga king Ciudad San Fernando anyan Domingo at 3 na ning Disyembre. Ing patenakan ning peka mumunang Quizbee dikil king kulturang Kapampangan aparti na ning Sinukwan Festival ngening 2023. Atiniing lalon ming balamo may ngari tayang pipepe nitang makataga na baya. Bang kanita may kalabkab pa si bayo itang aliwang uling na ning katang masabal king katang kultura ang pong pamana. Kaya nakan manimuna o manimuna masabal king kultura. Maragulitang katamong hamon na bibye ka rin kaya nakan. Metong karing talatruwa mekyabe bang manantabe karing makiligligang estudyante i Harold Velasco. Masayaya kanoy Velasco, uling mika makanining pamikatagon amakasaw bang lakwas lang mabiyasa tungkol king katamong kultura ren kaya nakan. Masaya kami po talagang makyabe karing events at activities na makakapag-improve po, makasaw po para po karing Kapampangan. Gagawan mi po, didinan mo lang pong interest ng anak king Kapampangan culture po. Pag kasi maging interesado na la po, ni minsan hanggang ilang dili da mamasano po. Meg-enjoy nomang kanureng estudyanteng mekyabe ken patenakan Quizbee at nasarang mipasibaywan niya ini ken tutukin banwa. Araw ko po kasi first time ko nga po pero masaya naman po. Samantala, kaya rin ning madikdikang ligligan, inuli ning Malino Integrated Schooling 3rd place, Angeles City National High Schooling 2nd place at San Juan High Schooling Corona. Kempe ka mo munang patenakan Quizbee Challenge para king Sinukwan Festival 2023. Kaya be po, Johnny Coronel, ako, kaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.